sang ni pariat kuma kan thil ton hi he chanela ti chu turin kan tho ve nge revival ti mangin omchi alo maila kan loina ko ran upa pakhat pathian mi man deuh mai oma chu rong bol na nei turin aron som thina keini KTP lama amirin deuhte min somin kan zui ve thina ni he thuron ziak tur hian tu ma ka ron lo wangin midang poisoi lo thei turang berin kan ziak nge kan speaker ti mayang kan upa le ama zui tu atakotong tu te ho pon min lo hriat thiam ka be se khati lai khan kan la patuai khopa kumsom ni pangai mu chau kalani KTP a assistant secretary kan ni lai ni a he kan rong bol na mun hi aizola tang nai te zingkara le lan phak le kani lir thei nei kan om lo wangin le lan ol sam hle ma se crusade kan nei sung chu pastor te na kan riaka pastor te hian fanu pakhatan neya fapadang pon nei azat soi kher lawang meichia pakhat chauban nei chu nula fel de umai nia in khom tai male an bial opapianga KTP hruai tu ni theizel khopa nung chang thani ma se apon lam lan dan ang ringot alo ni lova atlei rol tran tir hian hostela oma antana poi tur la thlir thiam tak tak heklo hostel in khuak khirna na salu tu ka tanga an tlan chu theinan an ban zain setan hne na an loin thoya ama soidanin film pakhat the craft an tanga ti dan an hriat ani ma se an duang chan na an mu tak lo wangin an in thoi non lo thung ma se hemi nu tang hian thim lo na anei tlata zana hostelan mu te hi engemaw thil uap chur hian awm puireng nin a in hria a thian te zinga mi pahnih po chu tiang deuh chuan an om a hma chuan zana light an off factory na hetia hlawan nei ta ka tang hian an warden dilin light an off tangai lo ni chu tianga thil uap churin awm pui nia an in hria chuan an tho te hnuwa phung zo lang dewa om chang te pon nei thina chu ba ka an mu thil ve pon mu mangra phlak tak tak an nei thina ni ome hei ba ka hian thil poilu tuk ti la nei bok kan la soi so zel don nia pastor te na chuan zan thum riak tur kan nia zirtop zana tanga pathian ni zan thleng an ko hran kha camping an nei na alo la rei lo bok nen an hlimin lam tu lan rivut vut maya crusade nei po nuam takani atran zana tangin biak in leng lo khopin mi puyan local khoma ko hran in thlir nom lovin ko hran dang te pon anon chim vek mai ni ma se kan speaker ber kan zui ber kan upa chu mun danga om dan nen ai nang tatlat lo mai om zero hrelo pastor fa pa te hi mun danga zirna wangin anom bo veka an fanu chi chu an fa te zinga lo om chunani zirtop jan chuan kan upa chu amu hil theilowa atlai war thaka zingkho war don hnaya ka zun chuak ka wathowa ama zui tu te chu chuata kan mumaya ani chu kan pi alok khuma muthung ka watho hian halo om lova mu hil zui lovin ka meng renga dar nga vela ka thowa ka in phi fai lai vel hian kan upa chu aron lut lol maya akal na chin ka zo chuan biak ina atong trai tlai war thu asoi maya ngai that lo na po ka nei hran lo tuk thuan kan ei khama kan upa le azui tu te chu kan ti fo thin danangin kan rong bol na pathian in mala som theinan biak ina choma dar som pakhat atanga chonu dar ni thleng tong trai turin kan kal le a hei hi in rin ni nia biak in kan wathlenga tong trai rual na kan nei ma chuan kan upa chuan ti hian a soya kan pastor te tan son voin chu kan tong trai ngat ngatang anin chung uap tlat tu so pastor te nu pa ni lo ti ka chianga an fanu so ka en chik dewa pianga aza mel ka mu khan thil lian tak zep ru ka nei ti ka hria en mai chuan in hrathiam lowang lalpan ka tharau mi ta tiwara so nula son om pui tu nei ni kan hne nge turani bok ati tamaya mak kan ti hlom khop mai dik tak chuan chu pastor fanu mel thale nung chang tha bok si emenula le ngal kha keini ho khan kan lo ngai zong ru thu ma se min du kan ring chuang lova be se ena kan en lo lo chutia
kan mizui berin a soita ka chuan aru ka chhelo kan lo ti ve em mani boka pathian hne na kan han thlen tak tak mai chu cham tur po ta me tong trai tak hi kan ni ti chuan inrin ni zan crusade zan ni na chu kan han tan le ta kan pastor fanu zan masalama lam tuala taksa chet na ne na beilo lo kha a thungoi tareng maya kan upa ho khan ama kan phuar ve na sabuka phuar bein a nin ka hria ril ruwa pastor fanur ngot ngai tu chung chuan in khom kan banga zai khom rut ma se an rot chop chil ema kan tel pui ta lo kan ria na mun pastor te in chu kan panding nal nala kan speaker ber kan ko ran upa chuan pastor te nu pa chu pathian minga thinrim lo turin angen mol mula chumi nuwa an fanu mu dan pathian tharawin amitaron ti men sakdan te chu a soizuya ma se anu chuan awoi ta thlat lo rongbol to tam tak chu inin ti raw changsang thailu tuka ram huai pa in ti tharau sualina ti buain ti thul kan fanu hi eng mai na ti buai lovang alo ti da vut vuta ma se thinrim le enge mozong phei chuan a soi chuang lo pastor chuan a fanu chu ama kim lo enge mo om thina a hriat thu soi ta daya aru ma lu tur te hi chelovin sken som panga borvelte ading reng thina chu chu voi thum vel muto a hlim em lai te hi lungai thut anga amit meng in thlak po mu thin ti soita pastor nu pui po chuan a hriat vereng thule thalayan nia mut in thlak thut thut chi mi se pu ni wang ani thu lo soi ve boka ma se pa berin koma phalwang chuan kom turin kan loin buat saya zai khom ho chu an tuyen yang som pani pel thengan beya an thom chu kan hre phareng an ban nu chuan pastor fanu po chu aron ho veta aril tram thu soin thingpuya luma artui te kangin chobara chumi nuwa apa chuan kowin kan ria na room an fa pa te room a chuan kan thut bial talaya ma se chu tianga om khup chu kan upa chuan tha ti lo wangin keile pastor le ama deuh chau chu kanom ta midang zong chu room atangin an chuaka kan kom tanta kan upa kha pathianin amit atimenga hriat na ron pe ka ti mai azirna lamte zot kuala chumi nuwa engwanga thim hlau tlat nge ti azot ta daya thim hlau ti chu tu man kan hrevelo apa pastor po chuan a hrelo ilo hlau thine lo te ti mai maya chu nula chuan makati mel sin no kan upa chuan zanin hian engemo in pun turin nei ti ka hria lalpan in ina min ria tir hi a chhana oma chu chu nangma hi ni tu ma sual nei lo kanom lo ma se puan chua pathian ne na ngai dam dil ngai big ria om thin chu tiang chu nangma hian ka mu atita pastor fanu hian makati mel khopa a phana samai ma se upa chuan zanin ka thu soilaya nangma ti buai tu chekha ka tharau mitin aron musin atita maya pastor la chuan engma hlau lo tur le in puan tur nei chuan in puanga pathian nen thlen turin alo thlem ve reng boka ta chuan a tir lama ka soi hostel an omlaya anin thoi ve ri ngot chungchang hi a soi ta ni chu chu a to ke mokan lo tia pastor le upa nen keinen alu chunga kun khatin kan tong trai saka ma se chutia kan tong trai lai mek chuan kan speaker upa chu to phuta du tok ru haron tia kan top chiang kherasin chu nula hne na chuan lalpa ma zep nei te chu an lamual pho don tho tho tu ni mual pho hun lai takani kan soi suak don lo pathianin kan hne na i soi phut tlat i thil je bru ki puan angai nichina i thil soi kha chu a velek chawani ati tamaya pastor nen chuan kan bangbo na sa hle mai ma se pastor chuan a fanu chu thlem ti pain pathian thu ne na kara ama aloin puan to wangin pastor po chuan kan upathu soi chu ama zong ai na ring to zo kani nula po chu milulul takani big lova soi chu du ma se a hre ni berin lang ta chuan ti hian a soita pol som pani kan kal line exam dona hostela kan luta ta chuan kan class aminen in ngai zong in arukin zan laya in thiar na huna kanin muru thina
kalaurai ta sia ka chung te le tu ma ka hril ngam lova ka fa pai na po ka hril chuang lo tu man ka rai tin hrelo hrim hrim tu ma hril ka tum lo fanei ka du lova pasal nei po ka du lo bok nau ti tlak na dam doi ka zong ta ka u nau nu aru ka rai angin civil hospital thangvela hian ka zong ta top maya ka u nau nu rai chu khongai thlak theiang berin ka soya nu pakhat chuan min khongai pui do aniang min ngai tu sakta ti chuan nau thani la tling lo deuh chu ka sang chuak ta ni ka zirna chu ka balha pha lo ma se keima ni lawa in hriat na ka nga thin dar thalanga ka in enchang ta hian keima hi midang dai anga in ngai na ka nei thina ka oman nuam lo chu wangin tu man ka sual na hrelo ma se pathian in a hria pathian ne na ngai dam ka dil chuana tok ka tia ko hrana thei to pin ka in man na sat zual pha ta ni ma se chung ri la hian soi thiam si lo engamo hian min kam renga karil ruwa hian tuine mo thuron soi thinin ka hria chu tiang chang chuan bible ka kewa ka keu hi ka chiar mai thin thima ka om theilo mai ba kha kan chung kwa kanom chuan ka rum kong ka hi ka kal ngai lo tlem ka hung kau thin a chan chu tu emo mu thei si lo hian min ron rek lum mai do na hriat na ka nei thina ka aurin hriata min ron chan wat theinan kong ka tlem pa hung kau lok thin kanau ti tlak hi kamumanga ka hmuna sabok no te dum deuh tereuh te hi kamumanga hnute ka lo pethina kut le ke alo nei kim lova achang le kut tam deuh nein ke te hi alo nei phir thui zel arukin launa hian ka khat fo thin pastor fanu ka nia ka buaina hi midang hne na soi chua chinfel tuma malak chi ni in ka rasi lo ti hian ke main ka tuar ta tlok tlok mai ni hatia kan upa chuan ani le tharau dangin an chen chil chati in riem atia chunula chu aham hai nge mai a hrelo tak zitani kan upa chuan zanin hian nangma chen chil tu hlauna pe tu chele iril ruwa thuron soya tizam thin tu che mangchia pe tu che hi kan hmot chuak dona ma se ithil ti sual to zong zonga in chir nge em ti le i suai momo tak se tem ti hriat masak ka du ni atile a nula chuan i suat luka mamo ka nei lo ti nu chuan bible chu alu chunga ngatin kan upa le pastor te chu an tong trai ta ngala ram huai pai te hian bible an hlau an ti thin sia a hlau mi a si lova mak ka lo ti khopa ma se chu tian tong trai mul mul lai chuan chu pastor fanu nula chu aron tong chuaka mi soi thin anga rap omani lo ama tong ka chuak pa ngai ni ma se soitir tu nei ti le a soitur chu hriat tir tu nom ti hai rul ani lo kan ko ran upa kan speaker kan zui ber thuruk mak tak tak ron puang chuak ta zung zung maya kan upa le pastor tong trai lai pon chol to pa pastor chuan afanu chun en thina upa nen chuan in mel riat nei an nei don silova chu thuran ni se kan upa chawina hriat tu ma bula al soi chu angai lo atlang wal laya minu awi re thleng chuan aron soi chuak ta ni chu ram huai chu alo pa chiang khop mai ma se mit meng rang meng pual chil phuan tla khuma tanga kang patling som chel ne lo tiang vel ani lo ara pom zong in om lo hrim hrim ma se atak big emani ke nge po chu minon puan ta zela KTP ka in man tira aru ka zule damdoi ka lo ti ve zau zau thin tu man an hriat si lo ruma keima zu ka in thlitan zong zong te chu aron soi chuak ta phiar maya alem ti ngot theini lo ama chu kan ena amai mi ching thlat boxi mu hi lang mai nin ka hria pastor le upa te chu an tong trai le mula ren tong trai zui lo nula chu athut na khuma chuan ni kho hrelawa tu thlor ang mai hian amu zoi thlora kan upa chuan setana chu nei nom ta ti pain lom phu soina tong trai nei zui ngal mula hetia kan buai pui chung hi darkar khat le chan vel ani ka ring ke chu tong trai ve to lovin nula chu aum dan ka lo en renga apa te tong trai mul lai chuan ron harin kadam ta ti zong ron soya amit tu yetla pastor le upa tong trai lak lo lai te po topin
abula tang nula ban vuan chungin an tong trai thale ta an tong trai zo nuwa alu chunga bible da an tong trai saklai khan eng tin nge om kan zota ka hit mu pa ka mu ta chuak em ema ka mu hil ni perin ke in ria eng ma ka rezui to lo an nuwa idam to ti hi ka benga chiang em emin alo ria ka har lol mai ni atia adam na chu a re chiang em ema upa chuan i thil sual lo ti to te kha minaranin an ti ngai ni lova thisen lana in thoina hi tharau khal tluka lo omani ram huai ten an ngamin an zuam me me ma an ril ruwa lo na tuin an chen chil zui tamai thinani thil tha ti tirin an nu nero beidong ngoi ngoi nan siam saka ato pa kholo le ming che taka chuwa tiran tum ta thinani tin a hril fiata room le lama min lo ngak tu te chu kan ko lu ta pastor nu pui poron lu ta kan thu soi khra phalo ma se kan tong trai ro aringa niang an hre phale thung pastor chuan an nu hena adam to engma hlo turom to love atia anu chuan ram huayem chu apai lo tiro alo ti fata soi chuak tu ni kan du lo wangin kan nui pui taringota pastor chuan ka fanuin pian tharna tak tak chan ve ta ka wangin thingpui tui tak i nang u atia chu zan chuan mut po kan mu mang lo chu nula chu aru ma tong trai renga akha tokin kan va tong trai pui le thin khuwa lo wara tuk thuan ei khama kanin khoma tharau bo ruak pot la tha zan chu kan hun top turani ta chuan kan upa chuan bible a chiar zoin testimony soi turin kan pastor fanu chu a ko thut maya pastor fanu chu ron dingin taple khur zoi zoi chungin krista ti sen lu tak chuak chu ka ta na lu ni ti hla kha aron chiar chuaka ka sual ka hriat chu fo te hian min ti thla phang lovang chu thi sen lua ka chol chuan thlamuangin ka thiang tia chiar lai phei chuan hallelujah amen kan lo pe chu chu mai ni ole kai toy to mengo khatiang khop khan ko hran le pathian rong bol na lama kaloin mang ve na satwa kha thil thleng tluka ro pui kha kala mungai lo thung mi then khatin ram huai pai anon tia an soi lo om em te hi kan va mu ve hian an soyang an lo ni lo tlang pui a then chu mi ngai sak be sei wanga ram huai pai der mai mai te a then chu rong bol tu zinga star an nei wanga an buai pui ni chak te an lo ni mai mai thina amit menga rang vek ti te le chu zul zul ti vel anon soi chang te hian katlan ngal fata chu tiangin an lo om ngai lo reng reng a soi tu te chuan mobile phone camera om ten neya chu tiangin om tak tak ni se thlan lo la hrim hrimang an soi uar over mai mai thirani ka soi mai ho lo tur chu he pastor fanu nen hian fa pali kan nei to a kan nu pui nen kan in ton tan na ni mi o wangin kan speaker zui ber ron lo mai la atuar tu ber kan buai pui ber kan nu pui ani ta dai thawa in thlung lo takin karun ziak ta ni e ngai thatu zong zong ten engemaw tal hlok na in lo chhar ngei ka be sei siar kelal pa chi alo ole khati zong kha tun tuma kan thungai thla kho thei chu lo ni le ta lo dam ula lo hrisel ula hun danga thungai nom le thatak tak nen kan lo kir le don nia eng poni sein zo vain hun man nuam le vek ule